sve pence u školu, znaš. Samo iz istorije mog djeca. Da. Sad ovaj profesor istorije hoće da ga obori dana. Da. Sad sastalo se nastavničko vijeće, znaš, sad ubjeđuje ovog profesora, čovječe vidiš da malo ima sve pece, ti hod tebe keco, daj, pusti ga, jebote istorija, znaš, šta si ti navalio da ga obori? Ne, ovaj zapio, ja ću ga oboriti, on neće da uči ovako na to. I ovi, pa daj, molim te, pa čovječe, vidiš da je talentovan za sve, sad nije za istoriju, pa šta ćeš je? Ne, on zapio, kaže ovo, ja profesor, daj, kaže, bar šansu. Taj zadnji čas u godini, 3 minuta do kraja časa, postavi mu par pitanja, nešto će znat za dvicu. Kaže on, ajde, dobro. I sad profesor rekli, mu imat će šansu, šta god da te pita, pričaj, vrti nešto, nemoj samo šuto, marčete, znaš. Kaže, mu je dobro, da. I zadnji čas u godini, i onaj, kaže, 3 minuta do kraja časa, kaže profesor, ajde, kaže, mu je, Drugi svjetski rat, znaš. Ovaj veze nema, skoro to mora nešto, znaš. Kad Drugi svjetski rat, u Drugom svjetskom ratu bili su, kaže, partizani, bili su Njemci, bili su četnici, ustaše, bili Britanci, Francuzi, Portugalci, Španci, Kinezi, Japan, kaže profesor Buja, nemoj se zajebavati, imaš još 2 minute na kraju časa. Kaže Buja, dobro, što se tiče žrtava, kaže, u Drugom svjetskom ratu ginuli su i partizani, i Njemci, i četnici, i ustaše, i Britanci, i Španci, i Portugalci. Kaže, profesor Buja, ne zajebavaj se, imaš još minut na kraju časa. Kaže, predlažim da minuta ušuti, onda ovo počeo. Žrtva